Ikadua no tay gaminanyi Paulo do kyo kaido Korinto. Ikadua no tay gaminanyi Paulo do kyo kaido Korinto rakwa fatfatag Asya. Yakan ranam si Paulo ko. Lamlam suina ni amata dito. Ayana ni pamnakanyi Yes Kristo am livo-livo no chiri-chiring na. Yakan rana kano akmati kaktedo chinayi si Timothy. Naman ipiti gami nyo Kering Tokyo kaya karaguman nyo sinjado sila. Inawi si iturunanyi amatado ito kanyi Yes Kristo panyisirinta o pangangarilawan na kano ikapiyan no unong nadnyo. Isari tamuji amananyi Yes Kristo panyisirinta. Ta iyaranam yamanuyong yamarilo nyatan yana yapono makakari at mapasari so tao. Na sidong niya mendo aru alalo naman. So ikanuyong naman manguray do pangangarilawan na marilo no makasari so makakaday alalo da tao. Tana arako alalo maijaman do kap naman so farenyi Kristo siya. Ta ikarakuraku no sidungan na jaman ni Kristo. No makasari naman so alaloam siya. Ta ipipapian nyo. Ta no sidungan na yaman ni amatado tuam. Akman naman siya nga sumidong dinyo. Mapait dinyo kapipakdeng nyo rana so nakanakam akman jaman ato naribo no alalaw. Amuriwo naman pay gananan ninyo ya jagugad so unong nad. Tanaman katan nga ninyo ya machiranun jaman so alalo. So ichakman nyo siya nga machiranun do sarasari ito na jatan ni amatado to. Nangakakta kukakreban ninyo makatanang do alalo naman no kayan naman pa do ya siyapong so. Tati warawo mina alalo naman. Uriwo yin naman nga tatay do kavyay naman. O nakanakam naman rana do uwononad naman to naman ano yung iyo kawakwak naman. O pipipangayan no nangam ipakatanang naman do kadyo naman may gananan no kataw-taw naman. Ta si amatado to ipigangan naman mamyay so ni mawakwak atawo. Nanyi pa awayaman do yamakakadi kanginanawan naman. So naman piganganan ni amatado to sumidong yaman mangay no makwa. No si pinuri nyo yaman yabu kajina ni dungan jaman ni amatado to. Do kamering na so inuri nyo jaman. So sarayanda no akman siyang ji amatado to no aru atawo. Naman isari una kapi palanginan no nakenakam naman ni amatado to do karawan. Ambagana tanatanang naman uri. Tanaman pangurayan tanatanang na kano pangangasya ni amatado to. Akman siyang nakati apian no nakenakam taso kaduan jatan. Tao naman ni fatfatkan chiring jinyuam, uya nyo katangan filangan. So naman kakran ninyo makatanang do faray naman. Kapi yanaranan no nakanakam nyo jaman. No si akman siyang do araro no yayina ni Yeso panyisiringan tam, yabu ka jinyo arwayan jaman So ikakman naman siyang rumwarway jinyo. Amuriwo ko naknakman so kay pirwa ko mangay jinyo dodang. So ikano yung nyo ipidwa sumaray. No si may pangiko do machitonam ko pinanakman kapan man mako mangay jinyo dodang. No si may sinauli ko mangay ko pa jinyo. Ta sidangan nyo yakana mangay do yothay. Mano yung kanyi mamna ko dya jiko ni mangay. Manwa ipansya na akman siya nga mablibliso nakam. No katati ko do
akman siya nga faray ko manwa. Kuto ngunong-ngunong yu ununod ko mansino ka noon ko siya. Ka bagan ko siya. Bagan na akman siya nyo ipanci. Tao ipanci ko jinyo chiringam bagan na yamay fay falyat. Tasi amata duto ko ano pan yabu na kalasan. Akman siyang anak na ni amata duto si Yes Kristo ya naman ni pilimwang jinyo si sila kani Timothy. Ta diabliblis chiring na. Tao ni pato na rana ni Yesu chiriching na ni amata duto pangununungan na pay farain. Tana rana ni pangununungan ari-arilo na diyatan ni amata duto ni Yes Kristo. Amuro hijak matay asasyo ununod manchino. Amen. Rumwaro si amata duto. Uya mapait diyaman kaninyo yakum dangsyo nakamdi Yesuam si amata duto. Ni pamnekan na yata na lamlam syoy na. Suna ni turuan niya diyatan syo seriya umayat do ununod ta. Sirira na tovil no kano yung ta munga ni diyataw. Tao sirira na akmani yung kadno makakade umanama ituro na diyatan ni amata duto. Ko tawagan si amata duto macing usung-usunyakan. No si mga lalas ko tiyaga. Ta pasing-sing kadanayakan. Uriyo to ko na mancino kaji ko nangayando kadingto umuyan ninyo. Ta manakam ko kapamdis nyo pa. Baka na naman gatsigatan inyo mga nuyong. Ta yaka mo na magdangso nakamdi amata duto. So naman kagaganyin nyo pati farayando naman kapasari jinyo.